Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that had been come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders, entrusted with making crucial decisions for our nations. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perception with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instrument of your peace. Where there is hatred, let us bring hope. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God, forever and ever. Our Lady, Queen of Peace and Virgen de los Remedios, Saint Michael the Archangel, Saint Joseph, Saint Francis of Assisi, Saint Lorenzo Luis, Saint Pedro Calungsod, Saint Ferdinand. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.
Elmer D. Magat. Ing kaligtasan din taong matulid, king ginumanibatan, ya ing karelang santungan, king oras ning kaligaligan. Pagmasusyan tayo po ngayon iting kapiganganakan kari San Andres, Kim Taygon, San Pablo, Chang Masang at ding karelang Kayabe Martir. Korean Saints Lapureni. King lagyo ng iba, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo, ing ginumanatili kay kayo. Gaganakan talat si sisyan, ding kay katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ginuking pami patuturi San Andres keka, dedinan mo keng sikanan loob magtagumpe, king obrami alang-alang keka, ginu pakalulu. Gino king pamanyuyo rakeka ang gaking kamatayan di San Andres, Kim Taygon at ding Kayabena, dirinan mo king uliran a dapat ming pakyapusan, Gino Kristo pakalulu. Gino king pamidawon da king bieri San Andres keka, pagkaluban mo king tetagan makyapus karela, Gino pakalulu. Pakaluluan mo kami, Gino, patawaran mo ring kasalanan mi, at idala mo kengan king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, manano na sanang ing tagumpe ring kekang martir, at danan da keng tula, ing alimbawara, pasiknanganda ing kasalpantayanan mi, at ing karelang panalangin, pagdalara keng bayong tetagan. Itiyaduan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambemo at ning banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo karing tao Korinto. Ingke kaming panaral, ya ing Kristo as sinubling mebie. Makanano ra nga sabi ring mapilan ke kayo, king ding mete ela subling mie. Nung iti katutuan, mga baldugan king Kristo eya sinubling mebie. At nung Kristo ay sinubling mebie, alang kwenta ingke kaming ipanaral, at alang kwenta ingke kayong paniwalan. May git kaniti, mayakit ing maglaram kami tungkol king Diyos. Uling sinabi mi king pepasublyaneng mebie Kristo. Dapot, ene pala pepasublyan mebie, nung katutuan king ding mete, ela mi pasublian mie. Uling nung ding mete, ela subling mie. Kristo man, eya sinubling mebie. At nung Kristo eya sinubling mebie, ingke kong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at atiko pa kim pamikasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo at menga matena, ela pa miligtas. Nung ingke katamong kapanayan kang Kristo, para king biemong iti, itamo ring makalunos dili keti king yato. Dapot king katutuan, Kristo sinubliyang mebie,
at yo ing katunayan king ding mete subli la namang mie. Ing amano ning Ginoo. Gino, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumat mo ko king tula. O Gino, pakiramdaman mo ko, katuliran ing aduan ko. Kakung dalangin mirasa king kekang panandam, uling tao kong mapaglinlang. Keka mamawus ko o Diyos ko, uling pekibatan mo ko. Keka sanang tingiran, kakung pamanyambitan, ipakit mo ing alang kupas mong pakamal, o talapaglistas ding kekang magsantong. Ingatan mo ko ang timong pekamal keka, lalam mong pakpak, ingat mo makanyan sana, lupa mo kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran, at kagising ko neng abak, tula kamat mo ko, uling tsuka arapan mo. Magsalita ka, O Ginoo, makirandam ya ing alipan mo, at yuke ka ing amano, nigbye alangangga. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka antimorin, pamamasa king maya pabalitag pangkang San Lucas. ligaya keka, O Kristo. Mintay Jesus karing balen at karing baryo. Penaral na ing mayap a balita tungkol king pamag-ari ning Dios. Tinukila kaya ring 12 alagad at ding mapilan ababaying likwanda ring espiritong marok at meulo king sakit a mayaliwa. I Maria a mayayawos Magdalena anong kenuno pepalwalan ding 7 demonyo. I Juana a asawa ng Kusa a miyembro ning kabinete ng Herodes. I Susana at ding aliwapang babayi. Deti gagamitan da ing sarili rang pibandyan, king pamanyawp da kang Jesus at karing alagad na. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po, Kekongan. Welcome back, Brother Edgar. Pagdala mo kong chocolate. Sugar-free, ne? Ba? Ita mo nga po, malyaritang maging alagad. O ita ing tuturuda ring pamamasa tangin, eh. Alagad ta mo, ustong susuyo ta mo kang Kristo. Ing pamanyuyuta mo kang Kristo, pamanyuyuya ka ring aliwa. Lalo na king Santa Iglesia. Ding may banggit alagyu, king kakatamong gospel, babay la po.
May banggitla naman lagyo king aliwang dake ning ebanghelyo retang lalaking tutuki kang Jesus. Pero ding binggit na ngeni ning gospel isan Lucas yung sinulat kanyan babae la. Kang Maria Magdalena kanu tuki-tukila kang Jesus, di Susana, di Juana, tuki-tukila kang Jesus den uling alagad nala. Ketang English translation, they were using their resources to help Jesus. Yan din damdamo king ending na ning gospel ita. Gagamitan da ing karelang sariling kayatinan. Ustong pisasabyan tayo ing kayatinan, emo naman pera, emo kabud pera, ing kekatamong pisasabyan. For your information mo po, uling kenita mo magmisa, baluta mo full blast na in construction kenang gambengi, magobrala ken pisamban bang kanita panagal tayo ken December 7, a blessing that is barely more than 2 months from now. Kailangan mayari ang aning pisamban tamo. Nya kenita mo magmisa. Balang Sabado, uling itang ausan tamong vigil mass, ang poretang misang Domingong 8, apating abak, apating gat panapon ang gambengi, kenlangan pisamban, atin pong maglinis a organisasyon, maka-assign, pwede kayong sumaup, lalo na nung membro na kayo, ning metong a organisasyon ning parokya. Atin pong makayasain ken, balang Sabadong gat panapon. Bangkanita po tang gamitan tayo, ing pisamban, itang Sabadong bengi, ampo itang Domingong patingapon, more or less, malinis siya. Uling malikabukya po ngeni, gagawa lang tiles, baluta naman ito, pipinwandang masalese, at itang mapino nga ita manyula po. Anya istong Sabado ating maglinis ken. Malyari ko pong mag-volunteer. O ita ing pamaging alagad, disipulo ng Kristo. Nung alakang pera, idawon mo yung kekang oras. Nung alakang pera, idawon mo itang kekang talento. O iteng pamaging alagad. Deni pong binggit na ning ebanghelyo, eno man mo ngan makwalteren. Nga na, inulo na lang Jesus, pe paluwala na lakarela ring demonyo. Kang Maria Magdalena nga na, pitulang demonyo ring pe paluwala na. Yako siguro metong yamong demonyo. Kang Maria Magdalena, pitula. Karakalda po. Anyatik yan ay Jesus. Sosopane, siguro pagluto no ring alagad. Siguro panos ng pinggan ding alagad. O ita ing disipulo. Na maning gagawan mo ini para king apong Ginoo. Disipulo na kakanitang Kristo. Talakad tamo po para king panalangin ding malda. Ingke katang pakibat, Ginong Jesus, paboren mong so pandakang mikalat king mayap a balita. Para ka rin sablang Kristiyano, gamitan des sana ing sakramento ning pamangumpisal, bangketa makapakipagkasundula, king Diyos at karing aliwa. Ipanalangin ta, king Ginoo.
Para ka ring sablang obispo at pari, kambening makaapostol akaya panlob, paratila sanang makasadyang sumuyo karing manintun pamamagkasundo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pagren mong sopan dakang mikalat king maya pagalita. Para ka ring hanggang atyuking pamangailangan atuklasan dasay Kristo king Espiritu ng lugod, pamikakapatad karing magmalasakit karela, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pagren mong sopan dakang mikalat king maya pagalita. Para kay katangan makatipon keti, atuklasan ta sana, intula ning pamipatutukang Kristo, kapamilataning pamanyapat mayap karing aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pagren mong sopan dakang mikalat king maya pagalita. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pagren mong sopan dakang mikalat king maya pagalita. Ginong Jesus, lipat ning kekengkainan, ipagkalob mo ing apasyagmi, ing lugod mi, king yato, kapamilataning pamakiwangis mi keka. Manano na sanang ing kabilugan ming pamisip, miarapya king pamaglugod keka at karingaliwa, antimonong makanano mo king liguran. Ikang mabibye at magari, manggaman king alanganga. Amen. May puri ka ginong Diyos ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya iting tinape, adaraon mi keka, tinapeng ibat king gabun at pipagalaning tao, ban para ke kami magawang tinape ning biye. Pipuri ay Diyos, kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya iting alak kadaraon mi keka. Alak kayibat karing ubas at pipagalaning tao, para ke kami maging inumaning kaladwa. Pipuri ay Diyos, kapilanman. Kinuha ko mo tula na kasama ipinayin. Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamong daon, matanggapla arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Nakapanasanay Ginoo, tindaon karinggamat mo, yung ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, yung kay katamang isaplala at yung mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo sana reting ayining kekang balayan, kabang parangalan mi ing pamaylasa at kamatayan ding kekang martir, di San Andres, Kim Taygon, San Pablo Chang, Hasang at ding Kayabera. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu manatiliyo ke kayo. At keka antimore, Iyat na yula ding pusuyo. makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid.
Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Ding banal mong martir, San Andres, Kim Taygon, San Pablo, Tiang, Hasang at Ding Kayabera, tikyanda ing alimbawa ng Kristo at dinaunda ing karelang biye para king ikaligaya ning kekang lagyu. Ing karelang kamatayan, papasyagda ing kekang upaya, asaslag king kainan mi anting tao. Pipilinan mo ring mayna at pasiknangan mula, king pami patutura keka kapamilata ng Kristong ginumi. Ulinita kambe ring kekang koro ding anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya ngaming ang magkanta. Banal, banal, banal yaing Ginu, Diyos mayupaya. May puyeng banwa, ating labot kingke, kang ligaya, Hosana, Hosana, katas-katasan, nuan yang daratang, king lagyu, ning Ginu, nuan yang daratang, king lagyu, ning Ginu, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan yang daratang, king lagyu, ning Ginu, nuan yang daratang, king lagyu, ning Ginu. Tunay kapin banaloy pa, ikeng panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan kinuwane ing tenape at pepasalamat siya keka. Piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan nye iti at kananye iti ing kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyan iti karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at menumko kaniti. Iti ya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan, amibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanaku. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Potang pakanan niya iting tinape. Potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami yang pasyag ang gana, king datang ka, king kekang ligaya. Inyang eni gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo.
Darawon miya keka iting tinapening biye ating kalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambena ning kaya kaming Santo Papay Francisco, kambeda rin kaya kaming Obispo, Florentino at Pasiano, kambena nga apong Noli, apong John Paul, apong Makmak at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambenang Maria ing Birhen induning Diyos, kaya benang San Jose ing esposo na, kaya beda ri San Andres kim Taygon, San Pablo Hasang, ding karelang kayabe martir, ampon ding sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilata ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alangangga. Amen. Amen. Ngeni kambening kapanaligan, manalangin tamo king malugod tang iba. Ipami at yuka banwa, bisamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ante banwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ring salami keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisawol king tuksu, nun ikabos mo kami king marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kekang pakalulu. Parati king mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Hesu Kristong kekaming talapangabos. Uling kekay kayarian at ing kayupayan at king ligaya manggamang king alanganga. O ginoming Hesu Kristo as sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babiye ko kekayo, emo sa babalikdan ding kekaming kasalanan, nanelawen mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibye at magari manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatiling parati kaya kayungan, At keka antimorin. pakit taming may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Kordero ning Diyos, sa milalakuking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakuking kasalanan ning yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad tamo ngang mayawos king apuna ning kordero. Ginoo, matampang tanggap keka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Alani naman kay katamu ing mabibye para mo king sarili na. Alam mo namang mamamate para king sarili na namo niya mabye taman omete king ginuta pamurin. Manalangin tamo. Oy paming malugod, papanatilyan meng mabunga karing pusumi iting nga Eucharistia, at ing grasyang tinggap mi, kaniting kapiestan ding kekang nuan a martir, San Andres, Kim Taygon, San Pablo Chang Hasang, at ding Kayabera, ipagdalara kesanang kaligtasan at kapayapan, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatiliya kay kayungan. Idukuyo po ring buntok yu para king bendisyon. O Diyos, sa mayupayang tutu, bendisyonan meng balang metong kay kamingeni, maging alagad mo kay sana at dinan mo keng sikanan ban sumuyo keka, tuki, keka at karing kekang santo, asinuyo at miglingkod mekiramdam keka. Bendisyonan mo ring mag-birthday, ding mag-anniversary, dinan mo sanang sapat akabyasnan, ding mag-board exams, ming anak, kapatad at kamag-anak, at ding sablang masakit, pakayapan mo sana. Itinganadwan mi keka kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupaya, ing Iba at ing Anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi daune umetana king kapayapan. Salamat king Diyos.